के जेटा डेभलपमेन्ट नि नोंनि सालायखा आरो जेमन परमिटिभ कमिटिनि जे हागे बिजेपि आइसिएफटि जुग सरकार थेटे परिबा आगे किनो पेटिस रनानै तंलायमोन हागो काबि राति कार्यकर्ता निया ख ताई टीपीसी रनाय गले कुत्ता विधानसभा जे पास माने आरो टीपीसी बुमुं बुंगै जे आरो एमडीसी रा बारिना तंमानि ताई जे डिपार्टमेन्ट अफ बारिना तंमानि आरो कार्यकर्ता निया ख आबो नति दिल्लीआव जों आसुगलायखा सेबा सामुगना नाय बियो निया खिनके गवर्नर दाबाबो मालायला मालायमोनि लगेनो जोंनि जे अमाहाय डिमान्ड दंगै जे जेताबो आलोचना खायदो माने अकरनो बनो फैसा दिनै खुंजोबो पुनरुखा बाहाय खाखां मारक बेलाय गाहाम नकाव मासालाय अनेक नांगौ कावगो मासालाय बसाबो आं कटाल खायो आं जत एबिसि एलाकाव त्रिपुरा सारनि पाराराबो गुरि नायनाय डिसेम्बर 1 तारिख बिला चेंनाय डेभलपमेन्ट आं बाय केरु माने आं जे बस साखारि दङ दैराव अफिसराव तैयो गावसलायनानै बादे बस्तु दङ दा आं बुस्थु मालायनि Nama itu kan? Bu bahai respons mangkat ini nak governor bermalah. Ini IPF ini Central Executive Committee meeting pani. Ini meeting was mobilno one shop lemon edition pani. Jehatu sini Honorable Tripura sini Katal Governor Prajar. Jam 2018 ni sini BJP by Alliance State of Power of Sangai Pass Boston. Ini hari itu 2023 itu sini BJP by Alliance kami sini parti IPC BJP by Kamata Tongmani. Abang ini semua sini Governor by yaitu Katal Prajar ba bana sini parti ni ongai kang bana kaisa Felicitate atau welcome kalian ni bagi sini proyek persembahan sebagai Katal Governor by sini IPT ni dari 7 leaders sini delegate Honorable sini President Daplam Kumariang ni leadership dan General Secretary sini Sasapon Verma Mahasplay sampai sarjana delegate sini Governor by Pai Malay kerja Ebono Sangkom di Syama punya pare welcome kalian sini kuila ni sini IPT asal pun di sini yang government Tripura state no the government of India na sang sini sarin si tong pun di sini jata sang memorandum ya pare pemane abang na sang tewi se remind kaya sini party ni core demand the party ni na hormo agar apna sang sini governor ni thiwa explanation kaya the presentation sang ya parka sini parti ni jeta core demand parti ni jeta na hormo apna tine sing governor ni thiwa malai mane bising te sini memorandum na sang submit kaya the discussion ba kaya malai governor excited malai kana happy mood na bo sang bai kok salai ka malai 40 minute te sang bo bai the discussion kaya ne ba kok salai ne time motamoti sufficient aman ka e governor ba belai na excited belai energetic ini manusikota sang nukha sebo bahino especially sini in ADC area wa remote area je jaga wo central government ni project ba state government ni project jeta borok ni jeta mudlik adhikar ekaba borok ni jeta nangkuk mane jeta aborok no bo in ADC area wa thangai remote area wa thangai bo physically bo visit khainai ni bo kobrika ebong sini jeta ko demand tamane obnobo bo high level of bini tumahin recommend klayai bo high level of rahanai jeta sini issue na sangke samane jeta sini issue na samik khamane obnobo sakabo rahanai ni bo chuno assurance rekha obni bagai balai khana hambai sini sajon delegate jotano ek loge na habo ek loge na sangong khlaika Katal Governor bono bele kana hamai marbo bo chungno mohai jorabo chungno sini party ni kop ba sini tama hingbo khani kop jeta sini from beginning ni hoite sang jeta san mani no chungno haina haite se demand khani bagai sujok mani bagai
belakana जों हामबाय मारो खाख्लायो बसखांगा बिनि तुनाहि मानसिकता ओ belakana excited positively भगवान सबै सामखायनाय बिसिनि तमाहि जोंना जे रेसपन्स माने अब फ्रुटफुल आगामी दिनाव अब जों बिनि लिडारशिपआव खाख्लायो दावफानि बागै बिसिनि त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सरकनि बागै उनाव एकटा जों एक्टिभमेन्ट मानानि बागै हमनो जों बिनि उपराव जों खाख्लायो बिनि बागै जों बिनि belakana खातंजा जो तनानो belakana हामबाय मारो बिनि जों बागै सामहाय खायो